तक हाइजरमगे आंगांसिंगसिगी हायेंगसि चिल्ड्रेन डे निको ओजा हायेंगसि आंगां चिल्ड्रेन डे नि अदुना अखोय मयामसु आंगांसिंगसिगी सेफ रिलीज गिदमक्ता को स्कूल सिंगदसु आंगांसु थादोकबिरोना स्नुवाइते याम हाइबा सि हाइबा नुवाइते केंडल गुमामसु थांसि नुदांद को अदुगा कई हाइतारे आई आंगां मचा चही अनि मुसुबा आंगां दुगी ममितो अदु लेथो येंबदो आई तिन वातेबा ति चाएबा को अदुगानि अदुना अखोय मोइदि सोकुमसि मोइदि अखोयना सोकुमसि आंगांसिंसि सोकुसि अखोय खनबदो अदुदुदि अखोय थेमजनबा खोचनबा होनरगा अखोय सोर तौनक तौसि यामना चावबा फोर्स अमा यावदना तौरइनि सि आई असि थमजगे आई साइडतगी आइनसु हानादा हाइजबा सुमाइना आई कुकी कम्युनिटी लोइनमा आई ब्लेम तौजरो मेति कम्युनिटी लोइन ब्लेम तौजरो को आई तौजनिंगदे अदुना आई अंडरस्टैंडिंग लेना खरसु ले अदुना हजिकी आंगा मचा यामना पीक बांगांसिंगदो मोइसिदी कय हाइतारे यामना इनोसेंट माक्तनी को अदुना अखोय मयाम खनसि केंडल गा थानदना को अदुग मखा तौसेना आई खरा खनजे मोइगी सेफ रिलीज गी दमक्ता फॉर देयर लाइक खुरमिना सि अखोय मयाम चंगदना लाइक खुरमिना सि हाइबसे अखोयगी स्टूडेंट मयाम सिंगदसु आई रिक्वेस्ट तौजगे अखोय नुदांदा पीसफुल नि कोय हाइसे हल्ला गुला तो हाइबनते को हल्ला गुला तौरगा वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग अदुना कन्नो हाइबते आंगांसिंदो थादोकपिरो ममासिंदो थादोकपिरो हाइदना अखोय केंडल गुमा मा लाइट तौरगा मोइदसु अखोय रिक्वेस्ट तौसि अदुगा लेट्स लिव इन हार्मनी हाइजबनी आई हाइसे को अदुमा तौसि अदुवा यामना थवादि याम थे नुवाइते थवादि याम नुवाइते बिकॉज फोटो दुसु उरमद्रबा जु फबा फोटो दो उरुबनिना अखोयसु मियोबा मनिना आई इचा लेदना को अदुना आई इचा दगा थोदि आइसु कमाय तवदगे हेता खल्ले बदुना यादे अदुवानि अदु इमोशनल ओरे अखोय मी हटकेना मी तौरइबा फोर्स लेमबनी अदुबु अखोयसु ह्यूमन बीइंग अमनिना आर्मी ओबतासु ह्यूमन बीइंग अमनिना ओरपने थवाइ सम नुवाइतेबा अदुवानि एक्जेक्टली मदुमा अखोयदा याम चावना फाव हाइतारे तमो आइना मयामदा रिक्वेस्ट तौजगदबदि रिक्वेस्ट तौ भाइबदि अखोय मणिपुरदा लैबा मिपुनमुदा रिक्वेस्ट तौजगदबदि सिनि आंगांग निपिना आंगांसिंग सुमाइना तौबसि इट इज का हाइतारे यामना अवाबा मसा अमनि अदुना अखोय मयाम पुनः लेमिनगदोइनी सब्सिक्वेंटली कनानोमना लोन तांथोप ngambabo nate adun leminagodoini external force amagi matungina sumse thoe sumse akoi lebak sida lebak thirena ai thamjage aduna masi ya yamna thuba matamda hojiki moi taruk se thadopiro aduga understanding da akoi phajana gyan tana leminana hona sina si masi thamjage okay ado ndo maliko intelligence report ama lakhidana ko akoi Kuldeep Sabna Pathokiba 900 well armed people with sophisticated weapon madu khoi manipur chang khab do aduda mo nullified ong tawre ma masana clarify tawidana ko ai di clarify tawde engonda the information the intent hajo hold tawre badam yes I hana chum hai dudi adu matum da chum hai gi bani once intelligence chang ki bai do adu intelligence du maram nei den chang khrabani adu do because of various reasons ko government da discuss taunaraga adu faina mo akoi rebuttal ong thar si policy discuss toramba yai implications khalamba yai ama toramba yai adu bu id sigi maham sasu laga haigibne baina no intelligence amu lakitara di adum lakhre ai army foji amani ko intelligence lakpa hebase yuthakba amadi lakpa sai drug chaba mi model lakpa amba yai aduga thadoi ne ba ko mi amagi mi ama haidana mai thadoi ni organization macha gi orambe yai achobo amagi orambe yai thadoi ne ba ko aduda intelligence khar lakhrabani mana tawsida moi da infiltrate toroga wari sanaba taba natraga changba uba natraga some evidence ki matung ina intelligence to lakhrabani adu lakhraba intelligence to matam khalega nullify tawri ye adu tawgidre adu improve laitre haibado adudi I don't believe it and I cannot believe it ko now adugi matungda amok khara lerga amu akoi gi jorom thanga sabna amu US ta mu chatle ko US ta mu chale ma na mu ngang dhare adu da mu adu na do very amply clear way le natra laldu hama CM na laldu hama sorry ma na mu chalaga mu ngang very clear national media da so akoi adum discuss ta na re loina re adu da very clear ma na hai do ko very clear re adagi di adu mangda aina mu ana mu hai le re ha sigi kano sidi Christian state form to wa hebis di ngasai gi kano dagi independent ta ba matam tu dagi Christian state ama form to ba si mo hom sida hai bi di adum ka hai tara
mapa mapuna thamambaduna adugu planning do dum lehoreba aduna sigi angle si id kan to boya ka tara akoi gi kuki ijinau akoi manipur da lerakpa manipur da chawrokpa akoi ga chawminarpa mayam do di moi khangam da su yeba adubu there is certain force which is coming la ibase certain force ama la e ko certain force am la e tang kunga tang tara ni thoi october gi tang tara ni thoi da Assam Rifles na kanoda Mizoram da 39,000 detonators se phaiba detonators have yam pick na pubo ya pot amani do detonator amana tawbunga mi se si building se detonator amana pokhain ba ya magi masagi bomb do hapaga bomb do di detonator yaw do di pokhai ba ya pot na teba detonator si yam pick pot amane ba adu na initiate taro kai ba matam da di si building se 3 story building ni na ko si kai bi ya ne ba adu da puri ba detonator 39,000 ne ba adu gi matung da tang November ki tang taruk ta amuk Mizoram da amuk fai ko Mizoram da amuk fai gelatin stick 9,600 adagi detonators na 4,400 aduga cortex haiba se mayam gi damak tai thamjan ge cortex haiba se akhoi gi cable tv ga tingi ba adumuk cable do adugi cable dumuk chawba manung da fiber yawba pot amane ba aduna fraction of a second da yamna changba distance fo da ko adum amukta da chakmana da amukta da chapana pokhai ba adum bagi ka haitara ngasai gi hit se transfer to pot amane ba heta khudak ta haibadi de che hoji mari sina sang sina kilometer manga sange na khalis ko manga che khudak ta pokhai ba haibadi adasu sambau se chamma tamda se sambaga se tobuga taklam pokhai ba adum pot amane yamna kai haitara adum fiber ki sem pot amane adu duna 1800 meters phagi ba ko sina 6 November da 5 Mizoram da anundi sima si pdf ki ni hai it was meant for pdf then feel sima phagi kari gi phagi no kado bai phagi no sima adi kado bai pusalino habne ai habadi kado bagi kai toge na puri no hai ba si question si yamna lei ba ko aduna ngasai gi ngahan gi kano se akoi gi angang mi taru phagi ba hoji ojan hai gi bodo haibi gi bodo ko adugi numit tu kamai to gi moi se they got the power ngasai gi mafam se relief camp am su la hai police ki station ni su hai aduga kai hai tara CRPF ki company am su lai hai bodo da ko station taroga adu relief camp su ni hai hoji ki pu gi ba nupi ahum sigi one of them moi gi hotel gumba ma phambo male maham sina posi manak ta ko aduna police na hojiki moina bunker ga lei khotana sari du manak ta one of the bunkers ki manak ta moi hotel gumba ma phambo oi male ko ada moi se attack to bola eba ngasai gi kanu se arm militant sing sina arm militant se tarana ga di lakyan te ko yang phur jan ni du lam do se haibadi it must be in a strength of moina machena ma company to mo di moina to gi haita diam chawba ma to di aro adubu moina isi eastern side na ta western side adung ba post ama adagi takhai maga ngatang takhai maga heta ka heta khat takhai maga khulai ga sa puru chakhi bagi hinsa ngatang da ngongna laga adung ba hinsap ne ba ko adung ba ma tawgi bani adu da mi angang chi yauna ma si moina punna masambu chingbaro ko pot torga by any means thawduna puru chala mane ba chingam mane ba yes aduna capability so yengse haijabani ko ai habadi capability yengse haijabani moi du da laiba do CRPF ki company ki post ama aduda attack toge and that too during daytime da lakpa taragadi daytime da talakpa taragadi moi infiltrate tawja ayukta torpa nate nungdang da tormabani ngairaga leidoini aduga halatu yenga kanda movement of security forces to yenga ngairaga yengdoini russian tawdoini russian tawrongwa sinda fire and move haji tawraga paisin godoini khudak da yam thubida reaction tawdobida reaction phangdaba phangaludoini ba reaction je reaction phangandana tension laga heta assault torga aduda torunga to khat tormaga adu mafam do moina khol tording ngamoi khanmani na adu heta local ma to do khal to gen tor pane ko adu retaliation from the CRPF was so hard aduna hard work padagi CRPF ta hana aina hoji ama si na hai ko CRPF ki ama si ama so hai se moi du da hana target oramane ba adu tunda retaliate tor poduna helak padai ngasagi taramathoi moi gi si hai se adu oidoi ne ba basically it has to be something like that adu da moina chakhi wanda khara mana langna rima tam da ariba mi je pair ching na pugi bane so this is the thing now what happened is adugumba sigi capability se sumaina strike to capability se moi da lei reba
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ 900 armed well armed militant came to Manipur infiltrate in Manipur 하이버세 시디 I strongly believe 아두부 미 카라나 리마크 이번 마tamda 수마네 좀 양고도 그만이 정도노나 마양기 understand 돈나부기 탐자르모게 마 자마pan 오르소 리싱어 짱거도 세 솜다 망아 솜다 따라 솜다 군 아두마이도 짱거도 니 사이드나테 얌 짜우그러부 보더니 얌 짜우그러부 보더세 마품다 두다 우나시 땅아숙다 뿡아숙다 하르가 돌라가 converse to ni macha ado sung ron da basu yai moi chama pan do task different pi haga platoon stand platoon na da 36 mi adu madu swana split to ga 30 gumba split to haga 30 mana do chalu 30 chalu jiri bam sina yam sensitive abni chhe jam se di khoi hoji mole loi khra mole da phajang khra khoi na mole da di khoi na hoji capture to bani do busy bam capture to do ya de adu jiri bam da hena chalu adu na di jiri bam da 400 so place to layu han high instruction to pi haga chang ka do ni in scum is pick na changa ga maham da converse to do ne ba ko adu sini adu na capability se mo de yam le adu yam nuai to bodi hoji thadori ba photo do adu de yeng angang macha chahi ani mung tang su ba ngang do na mama le thoga nupa ma to ka su khang de do ma le tho yi ngi no adu ga angang macha chahi tha nipan da su ba angang macha ma pam ga leiba nupi macha icha nupi do na magi mamang da mana yeng ma yeng do mamang da mi ma yeng ma na do ngang ni ba it's very disturbing adu wakhan khan ma matam da angang de chahi ni tha ni pan khata chahi bu phajadri ba angang ni ko amana yam nauri ba angang ni lei gumba angang mana macha amani ba ko adu it's masidi ai wakhan khan ngam dra si matang da di ko si ma di wakhan ngam dra adagi di masi ai gi request di Assam Rifles sida aina haja ko do gi sini aina request to go do sini Assam Rifles sigi matang sida ai involve to janingi Assam Rifle da request to janingi angang sing che thadong na ba militant sing sida approach to biraga because this is inhuman we are in India we are all Indians हम सब भारत है ठीक है अदुना कुकी सिंह दोसो भारत नि हाइबा तारगदी please approach them and please get the ka haitara ngasagi taruk phagi base masi se putho khanbir o ana I request to jaringi and kano se because ai Assam Rifle da lermanina na aina Assam Rifle da lermanina ai Assam Rifle da operate matamda sigumba situation kete mati nataba ko sigumba situation se koi pabung risang na chief minister nga da changba yate haiba matamda aina negotiate ka tawga changhiba yam line tawhiba yawghiba ko aduna ne aina haijase Assam Rifle will have to play a big role in this si haiga Assam Rifle yam chawu role ma lobi ai haidana ekoi tamon thambiri aduga article sida palliba atopa wafum amana habatare yam kanna masida palliba je here I quote article sida pallibazi manjumdani iba article sida an all-out offensive against the 𝗏𝗏𝗏 terror outfit must be launched immediately by the combined forces of Army, Assam Rifles, CAPF and State Force haidana palle masima aduga siga chapmana na hoji all-out offensive ama 𝗏𝗏𝗏 lalhobu mayam sigi mayokta ekogi lanjang ama changba changi habani government ge makai degi masi wafam se mane atopo wafam amana Maitai rebel outfit mayam asida central government yam kanna push tawraga hoji makoi surrender tawraga disarm tawhnaba adu irang solution hanaba zo hotne heba wafam musum asida yam mayek sing na palli heba tare how far masi on ground the reality the cam chungba ri no haibu tu ne chobo hanga mo ori aduga aina ekoi tamusanti da yam tina ma lakchani ngam basina ladu humagi wafam je pusala paka handak ladu humagi wafam ko ina ko tawjani maje mana handak United States piba magi speech da panba yamna maru wafam mandi we cannot fight 3 enemies at one time aikoi yekna ba ahum amukta aikoi fight to bangamoy amana categorically mana muka palle ba ko Bangladesh we cannot fight Bangladesh we cannot fight Myanmar we cannot fight India adu itaraga di Mizoram government ki chief minister amana India state se yekna ba amoy ubra habe wangsini ka habe ni Haji mana haiba statement do ai jantar mantar da lep ke ba ko aduga hai ge ba ai ngonda ka dawni ai pharo idro khudakta ha thak da phara ai jail tam gi ne ba adu di chief minister oi ta di hai da hai ya jalo khanna se ba ko chief minister di haning da hai ya bra ba ha ai si gi nation si gi kano ne te ai di ka ha ta moi nation si di enemy ka na bai da hai ya sa da ba say aina national media da aina haiba ko he should be immediately arrested and put behind the bars and haiba ko
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯦ yes 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 ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ all out ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ offensive ꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯔꯖ ꯈꯔ ꯁꯥꯡꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯥꯟꯗꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯥꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯒꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯁꯦ as on today worldse si area si control tawba mi ade control tawba mi kanan tawdori America China and India ko si area si control tawba mi duna world se da power si yam thi kadori basically ko aduga India di ai wam haijage India se ai wan sege India gi di ai gi marup leite ai maru waktani haibani si ai hanjan hajage ko since India na independence ta ji jolan na laingi matam dagi India gi non align movement se yam popular ora ke dumana do hauro ke ba aduna ai di kanam te maru na te ai gi buno ki maru ne haibane ba aduni kan se 153 countries na ma si support tor ga non align si da support tor ki adu matam da America na jolan ni rusi ki ba basically because ngasai UN dagi henga khedra haiba gi mong do ko adugi suma hum lei aduga ngasai kanu se rest ana ka do si masigi kanu se akhoi ni understand to umda ka aduga hajugi ngon haiba do dana ngasai gi akhoi gi chu lenga akhoi manipur gi su akhoi gi meite gi su militant leadership sing ja we all have to think very yam menu to wakhan yam khan da ka le le wakhan yam khan da ka le what they do adudi ai moina tawning bodo tong jara sanu ko adubu wakhan yam khan da ka le in this type of scenario how we are going to survive how we are not going to survive yam khan da ka le si hai okay wakhan yam khan mam da ka le hai ba ma tamona yam da maro leina wafam di thami tamoda laksining baji tamona ngasai hai gi ba ko sarno jai se ga mari leina bada India gi marup leite aduga India gi yekna basu kanam leite habase anyone can be India gi friend obe aduga India gi national interest to sab to work klara di habigi adugi mayok le electra di habigi wafam moina tawi tamon ngasai haibase adune sarna hairiba wafam siga adum chawna mari leina hale tamona ngasai wafam yamna maru oiba wafam ka tamona di yam elaborate oina di thambiram draba haiba tare masi yam kana bagadaba adu miyam da su yamna asama pbi abase ngasai asama first ki rule ma haiba tare sugumba hostage situation amada asama falna yam chawna thabuk toba yabe area ma leiri aduga hojik leiri ba situation sida even cookie community ga asama first ki marak ta yam afaba mari leini ga haibagi wafam ka sumayam gi maike di yam kana masi allegation ama leibani na aswai da asama first ki makok thungul luching basing leadership tagi haiba tare madugi advantage to sisina rakanta ki hojik leiri concern cookie militant sing si convince or kanda ngasai makoi taru thadu halak nabagi strategy si kamain low way aduga number 1 point ani subada diplomatically government of media na magi leiriba channels makai mangonda leiriba magi opportunity myam si sinaraga kamaina hojik leiriba situation ji neutralize oraga makoi taru si lokthok pa yabagi oithokpa lei masigi position tamogi meeting da kamaina ube ngon ngasai hai gi badana ngasai gi protection haibdo adu ma tiam ta hayam ge ko sigi ansi mun da protection di akhoi gi protection ha ga di akhoi maitei di pura open ni ko protection di sum ya yog dre akhoi maitei di unprotected ha very unprotected kind protection ha duma maitei gi di sum ya yog dre ko sima sing khotane haijam da ba adu hoji question du lak jage ko hoji gi adu ere tamo question du lak rengi da adu da muk substance to be ya be ya je ngasai ina sarga tana jagi ba haiba tare if tamozo lanfam da leri ni lan mi wen pusi si hori ini hai tare one of the mightiest military front amagi ko gi officers level da thabu tor ini kari gumba lan da morality si yaudar nupi angang natragana ko gi ahal laman aduga civilian sing micham kaim so su yai kholo so yai lo hato su yai moi ji ko tawning mung da taw dong ne habagi masigi nature ji da lak ta ragadi morality habasi lan da lak ragadi aduna adu no oithor pa ya consequence kari oige sinita Indian Army na Kargil gi time da mogi jawan siba matam da nogi body se lo la hayo matam da na moina body se lo de ba Pakistan lo de ba akhoi body na te akhoi gi mogi jawan do adu do akhoi gi jawan na te hai ba this sibo da hai ba ko adu akhoi gi ne army na kamai toge bu mogi muslim na fazana cremation tobi ba because he was also a human being fighting for the cause of the country for his country fight tawpani na aduna akoina adu that respect to koi thamme ba ko aduga smai tawdana sigi respect si yaw traga di aisu jawana orame jawana khoi gi sumna khanda maite gi su khol nga ko lai khol mi ka khoi no ha to no kai hai ro khoi ma akoi hana tamne du di ko
aduna adugi dudi kasu akhoi marim sire akhoi moi marim sire maching da lakne bududi thang jaga adu kanu di lei ko adu ha chu yade akhoi su subi yade hadan leiri ne bududi ko aduna akhoi gi su leigi da basing dugi akhoi su mana akhoi ima trasan taro akhoi na angang sing du yingchen na ba khochen na like tam na ba kan honali ko moina adudi sum aina haisi di ama kanu rom da ni ko aina haisi di ngasai gi masing do aduda kanu uniform se pa ta khana ba oita ga di akhoi yamna kan tawdi habni akhoi san lerak panina but asai angang macha kari kra yorp matam se masida dina itse ka haitara human gi mioi ba gi kanu natre basidi aina haise sine ba human ka hani wakhando kanu ma khandre ba kai no ai haidu si khangdre gyan ta dre ka inta apang ba ma ta akhoi ji ta punglo lusani habi hinchap to la eba adudi yam satina sathigraba wakhan ma oire habni ai jerse aduni ai hajese aduga ngasagi moi taruk se tholok na bai tamukta di thado pirak na bai tamukta di ai smadi kan tawjege request tawjege all the agencies security agencies ko they all have kya mogi ways and means to approach these people ko and central government is ways and means lai approach to khoi state government budi kanar roi hair sira kai to siga government ta dre adu di ko mangal yam thok tong mande pangan thok tong mandre state government gi di gyan ta dre adubu central government wari sana ba yai aduga kanu to bu yai kari hai ta ra khoi central agency sing central agencies sing and especially why Assam Rifle aina haise sigi kuki katagi wari thoina nate ko naga area da suni ain tan bodu naga area da ni am closely naga de am close ogi ba haibadi the villages level maham du da naga yang akoi yengche deployment yengche Assam Rifle gi deployment che because of the situation akoi valley da deploy to de ba because to bu su kana da ba ko aduna to de ba aduga ching da level matam da di moi ching gi mi su wai adagi Assam Rifle su wai pot phang da ba khot da ba communication lai to khot da man da ka hatara live together having mong da there is some understanding aduna I request them to approach them cookie singsida akoi approach to view mogi CSO me hamja approach to view aduga mi akoi gi angang taruk nupi ahum yauna angang ahum se moi tok si release to view na thamjage tamo English tang dang akoi gi Assam first ki akoi gi luchingba sing ha batare akoi gi officers sing na ju ta na ba akoi na zo horin kakthala kan da muk thadok sage matam lobi as an army veteran, I request all the central forces and especially the Assam Rifles, which I served for 4 years with a lot of happiness and with lot of understanding with the locals and especially in the hills. I request them to kindly approach the CSOs of the Kuki community and request them to release this 3 ladies and 3 children. They are all innocent and they should be, I think, they should be released at the earliest. This is my request, my sincere request to the Home Minister of India as well as the Assam Rifle DGR as well as the IG to kindly approach them and so that the safe release of these 6 individuals happen in the very near future. And with this, for the people of Manipur, I can